enemine sinemo nevayisidaboni enefone sinemo. Mwirinde ukuntu mugenda, mwirinde ukuntu mugenda. Enefone sinemo nevayisidaboni. Iminsi yamaze kuba mibi cyane. Enefone sinemo nevayisidaboni. Muhindura amasengesho. Enefone sinemo nevayisidaboni. Enemine sinemo nevayisidaboni. Enefone sinemo. Iminsi yamaze kuba mibi cyane. Uwasengaga rimwe asenga kabiri, uwasengaga kabiri asenga gatatu. Enemine sinemo nevayisidaboni. Enefone sinemo. Igihe kiraze kandi kirasohoye, ibyavuzwe birasohoye. Enefone sinemo nevayisidaboni. Imana ije gutora umugeni. Enefone sinemo nevayisidaboni. Mwirinde uburyo mugenda. Enemine sinemo nevayisidaboni. Mwirinde kugenda nk'abatagira ubwenge. Enefone sinemo nevayisidaboni. Kuko iminsi ibaye mibi cyane. Enemine sinevo. Enefone sinemo nevayisidaboni. Enemine sinemo nevayisidaboni. Enefo ene sinemo. Ayinefone sinemo nevayisidaboni. Enefo enemo. Igihe kirasohoye, igihe kirasohoye, igihe kirasohoye. Abasengaga biyoberanya bagiye kugaragara, abasengaga biyoberanya bagiye kugaragara. Enefone sinemo nevayisidaboni. Enemine sinemo. Ati nimushire mu mwete mu byo murimo. Enefone sinemo nevayisidaboni. Kuko iminsi yagiye, kuko iminsi yagiye cyane. Enefone sinemo nevayisidaboni. Enemine sinemo nevayisidaboni. Enefone sinemo nevayisidaboni. Nimusenge cyane, nimusenge cyane. Hari indwara z'ibyuririzi zigiye kuza. Enemine sinemo nevayisidaboni. Enefone sinemo. Enefone mine sinemo nevayisidaboni. Buri muntu wese yite ku iherezo rye. Enemine sinevonemo. Enefone sinemo nevayisidaboni. Kuko igihe cyagiye. Enemone sinemo. Enefo nesinemo nevayisidaboni. Enemine sinevo. Enefo enemo. Niko Nyiringabo Imana yavuganaga namwe aya magambo. Enefo enemo. Anishimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu uyu munsi. Imana imaze kuvuga amagambo akomeye cyane. Uburyo turi kugenda, uburyo turi kwitwara, uburyo turi kugenda twitwara ntabwo ari uburyo bwiza. Imana imbwiye amagambo akomeye, ivuganye namwe amagambo akomeye, ivuga ko hari indwara z'ibyuririzi zigiye kuza. Mu yandi magambo, Imana iguhishiye muri 2026, Imana iguhishiye. Abantu bagiye gutaha benshi, abantu bagiye gutaha benshi cyane bagiye batandukanye. Muri 2026 abantu benshi bagiye gutaha. Imana iri kumbwira amagambo akomeye cyane ngo buri wese niyite ku iherezo ryiwe, kubera yuko igihe cyakujyanye. Nta gihe ufite, nta gihe ufite. Igihe ni iki ngiki, igihe cyakujyanye. Uyu mwaka wa 2026 urimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane 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 cyane. Buri muntu wese birasaba yuko yita ku iherezo ryiwe akirinda cyane, kubera yuko Imana imaze kumbwira ijambo rikomeye avuga ngo abantu benshi bagiye gutaha. Imana irambwiye ngo wasengaga rimwe nasenge kabiri, wasengaga kabiri nasenge gatatu, wasengaga gatatu nasenge kane. Kuko ibihe twinjiyemo biragoye, ibihe twinjiyemo by'umwaka wa 2026 biragoye. Birasaba intwarane, birasaba intwarane. Bivuze ngo rero mugire vuba, mwiyeze, musenge Imana,
kubera yuko Imana igiye gukora ikintu gikomeye kidasanzwe muri 2026. Imana irambwiye ngo ishyizeho abantu ibimenyetso, abantu bayubashye. Imana ijuru irambwiye ngo rishizeho ibimenyetso, abantu bayubashye, bayikoreye, bayisenze batayiryarya. Ijuru rirambwiye ngo rishyizeho ibimenyetso, ibashyizeho ikimenyetso. Kandi ijuru rirambwiye ngo rije guhindura n'amazina yabo. Haleluya, Imana ishimwe. Ngiye rero muri kumwe muri aya masengesho, amazina yanjye nitwa Prophet Claude. Imana ibaha umugisha mw'isi yanyu, umuhanuzi w'Imana. Ngiye nkubwire ngo ngiye kujya mbagezaho ibintu bigiye bitandukanye by'isi cyane, biri muri iyi si, ibiri mu gihugu n'abandi bantu Imana izajya intumaho. Nzaza mbakisha ahangaha kuri YouTube channel yanjye yitwa Umunezero TV. Wowe utarakora subscribe kuri iyi channel yanjye yitwa Umunezero TV, waba uhombye cyane. Kubera iki Imana mvuga gutyo? Umunezero TV ni ikimenyetso kikwereka yuko hari undi munezero Imana igiye kuzana ku buzima bwawe. Kandi Imana igiye gushyira mu mahoro umuntu bacuriraga ingoni muri aya materaniro. Aka kanya dufashe ko gusenga, aka kanya dufashe ko gusenga gakomeye cyane. Ngiye nkubwire ngo Imana hari ibintu igiye gukora kandi bikomeye cyane. Wowe muntu ukurikirana ibiganiro byanjye, ngiye nkubwire ngo Imana iraje kandi igiye gukora ibintu bidasanzwe. Imaze kuvuga ngo hari indwara z'ibyuririzi. Tekereza indwara z'ibyuririzi bigiye kuza mu mwaka wa 2026. Buri muntu wese niyite ku iherezo rye kuko biragoye cyane. Ugize umugisha kubwo wumvise buno buhanuzi Imana yaguhaye uyu munsi, wumvise buno buhanuzi Imana iguhaye aka kanya. N'ubuhanuzi bukomeye cyane. Imana yahoze ivuga amagambo agiye atandukanye ivuga ngo buri muntu wese yite ku iherezo rye, kubera yuko ni ibintu bihambaye, ni ibintu bikomeye cyane. Birasaba yuko uba maso, birasaba yuko usenga, birasaba yuko usenga udasiba, kubera yuko igihe tugiye kugira mu cy'umwaka wa 2026 nta miteti ihari. Ijuru ryambwiye ngo wasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu. Mbese mu yandi magambo bivuze ngo hari ikintu kidasanzwe kiri mu mwaka wa 2026. Abantu benshi bagiye gutaha. Ijuru riri kumbwira ngo abantu benshi muri 2026 abantu benshi bagiye gutaha. Imana igiye gucyura abageni benshi cyane muri 2026. Kubera iki? Nutaba amaso ni ibibazo. Nutaba amaso uku kwezi, nutaba amaso ni ibibazo. Ngiye nkubwire ngo ibi bintu nzanye, ubu buhanuzi nzanye burakomeye cyane, burakomeye cyane, burakomeye cyane. Byashoboka yuko nawe wazagenda muri uriya mwaka, ariko se waba ugiye ute? Ese waba ugiye wejejwe? Waba ugiye umeze neza? Waba ugiye itunganye? Imana ije no guhemba, ije no guhana. Ibyo ngibyo byo rwose mubyibuke, mubifate nk'ukuri. Imana ije guhemba, ije no guhana abantu bakoze nabi, ije kubahana. Wowe utarasharinga iyi video tugeranye kuri uyu munota, mbabarira usharinga iyi video, usharinge buno buhanuzi Imana yazanye ku buzima bwawe, maze ubundi uyigeze no ku bandi nabo babone buno buhanuzi. Imana ijya impa ku manywa na nijoro. Imana igenda inganiriza amagambo akomeye cyane. Imana ibaha umugisha mw'isi yanyu. Mwene muri bukumwe na Prophet Claude. Imana ibaha umugisha. Nimero ni 078 76 34 26. Imana iguha umugisha mwinshi. Ndabakunda cyane. Ntabwo ushaka gukora video ndende. Ejo nzazana igice cya kabiri cy'iyi video y'iby'Imana yambwiye uyu munsi bidasanzwe ku mwaka w'ibihumbi 2026 ku buzima bwanyu, maze ubundi Imana ibagire neza. Kanda subscribe rero wowe utarakanda subscribe, kugira ngo ninzana iyi video ejo izabe yakugezeho direkita ku kanya izahita ikugeraho byihuse. Imana ribaho umugisha kandi Imana ibagirire neza ku manywa na nijoro. Shalom.